Beacon of Hope magazine ndagenda basuhuje cyane mwese muze twongere tujyane i Dubai turebe uko byifashe ku munsi w'ejo mu marushanwa nyine ari kuba ya Special Forces barimo bararushanwa n'ibindi bihugu. Ejo twarebye kuri polisi ukuntu yabigenje, Special Force ya polisi SWAT ya polisi basoje amarushanwa bari barimo. Ubwo ni team imwe twabonye kuri day 1 bagize umunota n'amasegonda 48 n'amadakika arengaho. Ubu tugiye kureba noneho kuri Special Force ya gisirikare. Ejo hari polisi, ubu reka turebe abasirikare bo baraza kwitwara bate, biraza kugenda bite. Ni minsi 5 bagomba kumara muri aya challenge, muri aya marushanwa bari gukora. Ejo n'abahurije polisi y'u Rwanda, polisi y'Ubushinwa na polisi ya Belarus. Mwabonye yuko y'Ubushinwa ariyo yaje ku mwanya wa mbere hagati y'ibyo bihugu bitatu nyine nari maze kuvuga. Icyo gihe Ubushinwa bwakoresheje umunota n'amasegonda 41 niba ntibeshye. Hanyuma reka tuze kureba noneho abasirikare bo Special Force ya gisirikare yo baraza kwitwara gute. Bari muri Dubai, ni muri United Arab Emirates SWAT Challenge. Tujye kureba n'ubundi aba Special Weapon and Tactics, ariko noneho abasirikare bo babikora bate nkuko mubibona mu mafoto muri video ndi kubereka. Aba n'abanyarwanda batangiye. Gahunda nabo nukurira umusozi cyangwa se kira kimeze nk'umusozi, barawuzamutse. Katuze kureba ku masegonda 10-12. Sniper kabageza agomba kurasira. Bibutse ko bari abasirikare baratwabonye ku munsi w'ejo, bari abapolisi. Igipimo cya mbere arakirashe, cya kabiri nacyo arakirasa. Uyu musore ni mudahusha, uyu ni sniper. Mu gihe arasa bagenzi be nabo baba bageze aho bagomba kugera mu kazu, bagomba kujya gutabara nk'urimo. Igipimo cya gatatu arakirashe, umusore arabangutse. Igipimo kindi cya kane agomba kukirasa, aragihushije, agomba kukirasa ahagaze. Kirashe nacyo tayari. Tugaruke kuri bandi bane bagenzi be bari kurasa ibipimo bisa nk'ibyegeranye. Hanyuma mu gihe baba bavuye hariya, sniper we aba yamaze kuva mu nzira. Uyu musore mureba uri kurasa ibipimo bizenguruka yitwa Rukundo Olivier. Muri metero 7 niho abahagaze arimo kurasa. Ibipimo byose uko ari 5 arabirangije. Bagenzi be barasa muri metero 10 bari kurasa bira bimeze nk'ibiri ku musozi. Urangije ahita agenda. Sniper niwe uba wavuye ku gipimo bwa mbere akajya guterura cya kintu kimeze nk'umurambo, bakita ko ari dead body dummy. Ni nk'umurambo. Araguye ariko aguye yari yamaze kumwambukana. Basipoza ko uyu muntu ari umuntu wapfuye, barimo baraterura. Tugeze ku munota n'amasegonda 52 bamaze kurenza kuri polisi yakoresheje munota n'amasegonda 48, bageze kuri 58 hatuvugana. Baraje bose ko bakabaye. Umuntu wa nyuma araje arambutse. Iminota 2 n'amasegonda 9 n'amadakika 79 niyo bakoresheje. Special Force ya RDF, ubwo ni military ni ngabo abasirikare, bagize iminota 2 n'amasegonda 9 n'amadakika arengaho. Uko biri bafite abo barushije. Katurebe igihugu cya Kenya nicyo kigiye gukurikiraho. Akipe bura abafana, ntabwo nzi ko n'abasirikare bafite abafana bagiye kubafana cyangwa abapolisi, ariko hano idarapo ry'igihugu riba ryazamuwe. Turi Dubai. N'amarushanwa ahuza inzego z'umutekano, polisi ndetse n'abasirikare ariko bari special, bahurira mu cyitwa Special Weapon and Tactics Challenge. Biba buri mwaka ushize bagiyeyo na 2024 bari bariyo. Igihugu cya Kenya nicyo kigezweho. Katurebe
ubaha go ahead ariteguye cyane umujaji ibyabo n'imbunda gusa tunga imbunda hejuru ati ngaho nimutangire abanyakenya baragiye mugenzi wabo hano ni muremure agiye mugongo waruhezemo nabo barurira ya misozi sniper iterekezaho imbundiri kurwana na rwa rujya rukingura sniper muri Kenya reka turebe ibipimo ni bine biba bikurikiranye kimwe hasi ikindi ibindi bibiri hejuru arakirashe cya kabiri iyi ni RDF twarebye ni ngiyi ni igisirikare cya Kenya ibipimo cya kane arakirashe uyu musore ntabwo ahusha umunyakenya ni SWAT challenge babandi bari kurasa ibipimo bishoreranye ku misozi nabo babirimo tugeze ku munota umwe ubura amasegonda abiri umusore hano ari kurwana n'ibipimo bitanu sigaje kimwe ku ntera ya metero 7 n'aba ari kurasa ntabwo aragihamya ngaba ari gukoresha pistole yagihamije yagiye tugeze ku ntera ya metero 10 aho hari abasore baba bari kurasa bahagaze muri twa tuntu baba bubakiye tayari sniper yamaze kugera aho agomba guterura cya kidami hari umuntu ejo arimo baza ngo se ko yaraguye sniper waruteruye dead body dummy ikintu kimeze nk'umurambo kugwa ni ikosa rikomeye hano tayari amasegonda 10 ahita yiyongeraho nukuvuga amasegonda baza kugira barongera amasegonda 10 y'ibihano ko niko irushanwa riteye hano muri United Arab Emirates SWAT challenge ku munota umwe n'amasegonda 50 baraje baterurana dead body gifite ibiro 80 baracyamukije basoje bageze ku munota umwe n'amasegonda 56 ariko nkwibutse ko sniper wateruye umurambo bwa mbere nimvuga umurambo wumve ko ari ikintu nyine cy'igikinisho kitari mu murambo nyawo yaguye iyaguye bahita bongera amasegonda 10 y'ibihano bivuga ngo ubwo bahise bakoresha iminota 2 n'amasegonda 6 mu gihe u Rwanda rwakoresheje iminota 2 n'amasegonda 6 nabo ntabwo nibuka ariko muri video mwabibonye uko byagenze bivuga ngo dukurikije uko bimeze aha Kenya yaba ariyo iri imbere iyo hatabaho kugwa kuriya muntu ariko byose is about irushanwa nyine nugwa nyine ubura butsinzwe nabyo ni ikimenyetso cyo gutsindwa cyangwa se ni intege nke umuntu abagize u Rwanda rwagize ku masegonda kangahe rwakoresheje umunota n'amasegonda apana umunota iminota 2 n'amasegonda 9 nibyo iminota 2 n'amasegonda 9 tayari Kenya hano irabatsinze irabarushije kuko Kenya yikoresheje iminota 2 n'amasegonda 6 bakoresha umunota umwe n'amasegonda 50 nangahe 56 ariko wahita wongeraho ya masegonda 10 yuko umusniper wateruye kiriya dead body dummy yagikubise hasi tayari ibihano bigahita bimujyaho nuko byagenze uyu ni umunsi wundi turi ku munsi wa mbere ariko no ku buryo bw'abasirikare abapolisi mwarabonye ku munsi w'ejo abasirikare nabo nuko byari byifashe ubwo turakomeza tugende dukurikirana turebe uko byifashe ndaza kureba ko hari video umuntu aza kubona yo ku munsi w'uyu nguyu nyine umunsi wa kabiri tuze kureba abapolisi uko bitwara timu yabo mu buryo bw'umunsi wa kabiri nabo kuntu baza kubigenza mugira ibihe byiza ni Beacon of Hope Magazine TV twiringimara patience kubo tutabanye ku munsi w'ejo wareba video yabanjije iyi irimo police ni naho nsobanura ibijyanye na SWAT basobanura SWAT babwira ko ari ari special weapon and tactics ukuvuga ngo ni nabatabara cyangwa se ingabo zitabara ahakomeye zikoresheje uburyo budasanzwe n'intwaro zidasanzwe n'uburyo budasanzwe nibwo bifashisha kugira ngo ibyo bibashe kugerwaho bakaba babarizwa mu mitwe yombi yaba ya polisi yaba na gisirikare izo mpande zombi zigira aba special force
abo rero nibo babagiye muri ano marushanwa bagahura n'ibihugu bitandukanye. uyu munsi twabonaga n'abo muri Kenya barimo. Mugira ibihe byiza, turaza kongera mu masaha ari imbere.